Mutende bantereki ne mutambwira ku programu yenu yemwate mwisha wa Mwayukilenyi. Unoke programu tukebakeba kupoya ura, kukonkorora, kufukurura, kujikaura, kusanda, kuparaya, ne kusaba ora bishinka byafya mikapa bintu byapusana ne kwibireta paruntuna nuwa pakubamba abantu bonse bayuke. Unengeja ne kwimuretera koke ya mwa muntu wenu Justine Kawisha. Pajuba jarero twai tutarepa kintu kimo kyafya mika kyafya aye mwine yobaresa nangwa kitu nyenga mina bonse ne kino kintu ke Lufu. Lufu rumvwanyika byepi kikaki mwekana ku muntu inge wafwa uyapi kabijine bintu tubikwabo byafya mika. Byonka byo cyane mbwa mu buku waresa mu Bayibero chapter 9 verse 27 kubamba kabiji byonka byo yebatongwera abantu kufwa jimo jonka kabiji parutweke kuyakukije cyane makuyukamba atwe babonse tukafwa nangwa kichitwayika juba kiketu ipaya ko tukafwira nangwa ko tukajikwane. Paji bintu byafya mika byavura bingi pamambu arufu byakubamba abantu bomi bavura ketibe biyukane panukana nzakurubankanya kuyehova wa mabumba pakusorora bino bintunyi. Muntu yensenge wafwa nangwa wafwa na misongo mu mapuso waji onse kujiwa kubanyama kuroba mumema kwikujika kupyana mujiro nangwa mfiro tuikwabo muntu yense ufwa uyukamba pano nafwa. Napoya bishinka kufuma ku bantu bafwirepo kabiji basanguka nebo baba nunkwire nangwa kunyanta kuru kumo mu Lufu kabiji binobyo bishinka byo bamba abyo byaswangana pamona bashayuka batarapa bumi bw'abantu. Muntu kimye kyakufwa umona byonse bibena kumwekanyikapo wafwira nangwa sakabu jirene kuyuka byamwekanyikirenga nge cyakubamba wakorerwe bingi kabiji uyuka ne bantu bonse bajipo. Lufu ambaru jinobe turo twakubura kurota nangwa kwisunsunyane. Amba muntu ubena kufwa umona keya kijinobe mumpumpa kyaya mwiuru kuya mumuji waresa. Amba kabiji mweo inge wafuma mumubiji wa muntu umvwanyika nobe ubena kutumpa ukamumema nangwa kurerengera mumwera pakwenda. Pakufwa kwa muntu popa perera kuyuka ne kutambwira kwa bintu byabo umuntu ne kutendeka byakumupashi. Rufumba rutendekera kumana kabijimba rumvwanyika nobe kifwe akyo kitendeka kukanjira mu mubiji pace kabijimba akurutwera tukumana kyo kimye kyo mumuna bamo bantu bazipepi na kufwa ne miporo yapo na mumeso mambo bayukamba pano rumuna wa Lufu watwera. Muntu nge wafwa ukasuruka ku misongo yonse yo azinga nayo pano pantanda kabijimba umvwatu nobe wase mwajibiji. Dr. Nina O'Connor kufuma ku University of Pennsylvania Health System warumbururamba muntu ubena kubera ingike yaji pepi na kufwa amba ukebeshabi ngikisemi kyanji pepi apa kabiji ne kumvwa bintu byanema mukachikabwika rubwanje. Biyukiro bya muntu ubena kukorwa aho bena kuya ku Lufu ke kubura kujana ngwa kujatupa cece kukokera ko tukwa mubiji ne kutendeka kukankarwa kwenda nangwa kwimana bunke bwanje. Bashayuka bambamba kijira kukanjikija muntu kujana ngwa kutoma inge ujipepi na kufwa mambo ke chimwine ukana atune mubijiye ukana mambo uyukamba ke yaye kabijikajo kasaku ya munda kafwako bakeka kayane mambo bya munda byo bitendekera kwikirika kwingira nangwa muntu sakabe na kumweka nyikamba wakosa. Amba kukanjikija muntu kujana ngwa kutoma sakabe na kukana amba kirengera tukwiba ijingijisha abantu sakaba shara tunamoba acece akwikara na bumi. Oyene mambo kubura appetite kyokwa ikera keka yukiro kamo kakufwenya pepi na Lufu. Ngovu inge yakepa mu muntu amba ukankarwa kumina mate nangwa kukopora amba kabiji mate ayura mukanwa ne kuya mukyaji apa kabijine mu mapwapwa kabiji atendeka kupanga kyongo pakupema muntu kyo twitamba kukoroma kabiji kano keka yukiro kakubamba pano muntu wakoka. Dr. O'Connor waamba kubamba bantu bamonge wafika pakino kipimo amba batwajijira na kumona pano bino bakwabone kyakubamba nangwa meso ashara sakaraba amba amona tu wishi keti bintu binene. Muntu ubena kufwa nangwa keti ubena kumona ne amba ushara na kumvwa kabijika ci uruba mu mawi abantu bena kwamba kumwanya wanjine. Amba kino kena mambo akubamba mutima wa muntu nge wareka kupema bongo bushara saka bwingira pa minute kufika ne ku 10 minutes kabiji utwajijira na kumvwa mambo mu bongo mo mujiturango nangwamba ma senses mu kizungu.
Dr. Okona wamba kubamba bantu bavura bafwa ne kuyana binyenge na mambo abintu byomwamba ne buranda bomwikara nabo ne kumwesha kumuntu ingeke yafwe kabijimba kyo kyomutai namba bantu bavura bafwa bamweka buranda pameso unoshayuka watunda ikabantu kutwajijira na kwamba bintu byawama pa muntu kimye kyoabe nakufwa ne kumuvururamo bintu byawo birenga byakusekeshana ngo byawama kabijimba murongo wenu ukafwasa kamwe mwesera ne rusekero mukachika muchima wanje amba muntu ufwa pa biji amba nge muchima wareka kubamba nango akupema amba kechiko kufwa kwa muntu kufwijijirane bongo bushara na kuingira kana papita ma minutes kufikana ku 10 minutes bino nabo bwafwa apako kubamba pano muntu wafwa acha kyonse kimye muntu kyoareka kupema bino bongo sakabwingira amba mweyo wa muntu wikara ponka pambaji ya mubiji binonge wafwijijira apa bino waya ko afwa inwa kuya na kuraminwa muntu inge wafwa nangwa kupungira pakimye kyabaya pakupupurukamba wakonsha kurumburura burongo bintu byaji kumweka nyikanga pampunja poazinga nobe mwayira ayeshayuka Dr. Sam Panya, director wa Critical Care and Resuscitation Research ku New York University Langone School of Medicine mukyaro kya America. Dr. Panya waronderoramba muntu wakonsha kushimikija madokotara ne bamanase byo baji kuzatanga ne kusunga ne bantu byo baji kwambanga wambamba 63% y'abantu bonse bafwa bajinjibara pano binomba bakwabo bafwa meso sakaraba kabijimba kana muyevweta nangwa ingene kana beyasona kumotisha ni pakubamba afyame mambo k'abantu bajipepi na kufwa baburanga kuja kwamba nangwa kutoma bintu kyo bakebera kuja nangwa kutoma kabijiba mo batendeka ne kwamba tuburongo banoke bantu bapeshiwa na kimye kyakura ya barongo ne batemwe babo kabijike bantu bafwa inwa kufwa na rusekero inge muibambira byambu byawama mambo akakajoko bakeba kakubamba keba peko ngovu yakurairako apa kabijine kushajikirapo barongo babo mujishinda ja rusekero amba mweyo wa muntu pakufuma mu mubiji amba barongo banji bafwire kara ne bantu bo atemenwe amba be yapamona ba malaika pakubamba afume bukije mu mubiji na rusekero rwakukeba kumonangana nabo barongo nango abatemwe kabijimba banobo bo bantu bo mumona nobe kukopatu kwa jiso nango enge mwataratu kungi musakutana tubafwa kwa kubona nango akwisunsunyane mambo barwasukira kuyara kusambakana n'abarongo nango abatemwe babo bantu bamo pakufwa bamba byambo bibiro kumvanyika kabijimba abya byambo kichibe byamba kuyanebane besamba n'abarongo babo beyana kwibasenda ambana mambo aburubi ateba abantu pano mwane popo tutakimye na kwibakataja kumukataja muntu ube na kuyana kumwipuja byawe na kwambane kumambira mbambishenga nobe ube na kwamba kuyateba ambaba mo mukebo mvu abeta ne majina kubamba mama kuita bayinabo bafwire kara pano ruendo rwakuya kuntanda ikwabo ruikarabibye aba bayitabira mu inkambo ambabekara na jishinda ja keya mo bapita kuya kuntanda ya wama aba babura kumuyuka nkambo mwanemba bo bayatukiyeyeye muyuru kabijimba inge mwakanjira peuru paperera makumbi ambapo pekashira ne kutabira bapashi bene ba mumfishi babipa bacina rusa ne mwingiro wakubakira abantu bayakiyeyeye ne kwibatajangija kwibatwara kuntanda ya rumanamo amba kimye mweyo wa muntu kyo akanjira amba wa muntu utwajijira na kumana byonse bibena kumwekanyika pa mwanya po azinga ne bantu bajokuruka nebyo babena kujira nangwa pampunja po afwira kabijimba byo babena kuyapeuru mwanemba utendeka kumona mujiyense tauni yense kyaro kyonse apa kabiji nentanda byo ijimangana wabura watendeka ne kumona tu bintu bya muyoro mwayira shetumo wafwire kabiji wasanguka yetu isambire nanje warumburura kubamba bano bapashi babipa barusa bakwata abantu ne kwibatajangija kwibatwara kuntanda ya rumanamo kabijimba bamobe bakururura bakwabo be bavwembera mu nsuki kikatakata bayinetu bakwabo be batajangija rumfutu wanyuma mambomba kafwako muntu nangwa umoswa kuyendera kuya kwino ntanda ya buyanjine panomba kwa kuya abantu bayitabira ambake ntanda ya wama kyakubamba inge mwafika kotu ambake chikuba mwavuruka nango apa chechetu byakubwera pano pantanda ne
Pano kikaki mwekanyika ku mubiji wa muntu nge wafwa kabiji wa muntu waya mubiji wa shara pano panshi mu awara mutanshi mubiji wikara wa nekena kabiji muscles a mubiji ekara azera ne kurika kuingira kabiji mubiji utendeka kutarara pache amba pano popo mutana kubamba masukura apakabiji ne marabishi arupuka mu mubiji mambomba muscles ebi kwa chirenga pano afwa ne kukoka muawara wabubiji mubiji pano utendeka kukosa ne kutendeka kutarara kabijimba kukosa kutendekera kubikope mubanga nshingo apakabijike kukunkuruka kuyakunshi kufika ne kumana ambange papita maawara 12 kufuma kimye kyafwa muntu amba mubiji uba release ma chemicals arengesha kitumbi kunekena jikwabo ne kuikara nobe muntu popo afwatu kabijimba kunekena pano kwaruruka ne kutendekera kumana apakabijine kutendeka kukanjira kuiya kuyuru amba bikupa bya muntu bibora pakachika myaka 8 kufika ne 12 years pano binomba nsuki ishara muka yaikera kubura kwa muntu mba kubi wabino 24 hours nangwamba mujuba jitanshi kufika pajuba jabu satu bya munda ambabyo bitendekera hapo kubura juba jabu satu kufika pajuba jabu tano ingesaka kwa tarara kabijimba mashiyevu angana mema afuma mukanwa apa kabijine mumiona ne mubijimba waruka ne kuikarake wa green nangwamba umwekanyika nobe manja matamba mubijipa no usabika kabijipa juba jabu 8 kufika pa juba jabu 10 mwanimba mashia tendeka kubora kabijimba pakupita pa mirungu isatu menu wara katamukanwa nengara ya sopoka kabijimba pakupita pa mweji umo pano kushara tubikupa inge kyakuamba mapira ajanya mayonse ya muntu yabora mbanga muntu wafuire wajinga inetu wajinga na jimi amba mubiji saka cyanje gutendeka kubora nepa kutendeka tu mwanemba kintu kitanshi urupura mwana wajinga munda kujibi yukiro jikumida bibiji byakuyukira ko kubamba muntu ukafwa saka kwashara myeji isatu kabijika kinasaka kwibyamba bino bintu ne mambo kwenda byareta rubaje ku bantu paro jipujo jonke bakwibushira ke jakubamba mambo kabashe tube kujika mubiji wa bwana burume kyoemena pakufwa kabiji bafwatu monka aimena amwane Justine Kawisha kabijina akitikira mwafunjiramo mu byafya bikapa mambo arufu tanatuke murungu bene kuyana bankambo yompeshe shara ipo mwane